Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво B2. Денешното предавање ни е број 7 и ќе учиме за прилошки фрази или на германски adverbiale Bestimmungen. Истото видео е поврзано со следните 5 до 6 предавања, поради тоа бидете сигурни дека сте го совладале. Што да повторите за полесно да го научите ова видео? Прво и многу важно ни е диконјункционен или сврзници во германскиот јазик, и второ ни е следното видео Adverbialsätze или прилошки реченици. Денес ќе учиме за Adverbiale Präpositionen, Präpositional Ausdrücke, Adverbialsätze. Ке започнеме со ред. Што се тоа Adverbiale Bestimmungen или прилошки фрази? Тоа се фрази кои објаснуваат околноста на дејството. Кога, каде, како, зошто, со која цел или под кој услов се случува нешто. Да видиме пример каде што ќе имаме прилошка фраза која одговара на прашањето зошто, како или и покрај што. Например, одговор на зошто ни е wegen des Regens или со превод поради дождот. Како mit großer Sorgfalt, со голема внимателност. И покрај што? Trotz Müdigkeit и покрај уморот. Одиме понатаму. Какви типови на Adverbiale Bestimmungen постојат? Може да бидат зборови, фрази со предлог или сложени реченици. Значи имаме три типови. Првите прилошки предлози се предлози кои сами по себе функционираат како прилошки појаснувања. Се користат без именка зад себе. Например, gestern, вчера, hier, овде, понатаму, so, во превод така. Следно имаме предлошки изрази или препозиционал Ausdrücke. Тоа се фрази кои започнуваат со предлог и се следат од именка или заменка. Например, mit großer Sorgfalt, со голема внимателност, или wegen des Regens, поради дождот. И трето имаме прилошки реченици, многу често користени во B2 и C1 ниво, ќе ги учиме во следните неколку видеа. Тоа се зависни реченици или Nebensätze кои ги заменуваат Adverbiale Bestimmungen. Секогаш се поврзуваат со главна реченица или Hauptsatz. Например, ich komme, wenn ich Zeit habe. Ќе дојдам кога ќе имам време. Подтипови на Adverbiale Bestimmungen. Истите подтипови како на Adverbialsätze. Зависи од тоа какво дејство опишуваат, и тоа ги имаме следните подтипови. Темпорал опишуваат време, локал, место, модал, начин, каузал, причина, финал, цел, кондиционал, услов, концесив, пречки, конзекутив, последица и адвеазатив, спротивност. Например, за време ги имаме gestern и nach der Arbeit. Има повеќе примери, ќе видиме во следните минути. За место имаме hier или in der Stadt. За начин so или mit Sorgfalt. За причина deshalb или wegen des Regens. За цел dazu. За услов falls. За пречки trotzdem или во превод и покрај тоа. За последица folglich, следствено. И за спротивност еден пример е hingegen или спротивно или пак.
Одиме понатаму. Каква е поврзаноста на adverbiale Bestimmungen со adverbial Sätze? Adverbial Sätze се само еден вид на adverbiale Bestimmungen, покрај adverbiale Präpositionen и Präpositional-Ausdrücke. Прилошките реченици се зависни реченици кои ја заменуваат функцијата на adverbiale Bestimmungen. Да видиме еден пример. Во левата страна имаме temporal Bestimmung, од десната страна temporal adverbial Sätze. Ich komme morgen, ќе дојдам утре, како реченица Ich komme wenn ich Zeit habe, ќе дојдам кога ќе имам време. Како local Bestimmung и local adverbial Sätze имаме wir treffen uns hier, wir treffen uns dort, wo meine Freunde sind. Ке се сретнеме таму каде што се моите пријатели. И трет пример како начински тип или модал arbeitet mit großer Sorgfalt. Тој работи со голема внимателност. Како модална или како начинска прилошка реченица би кажале arbeitet indem viele Bücher liest. Тој работи така што чита многу книги. Следно, како каузал тип, wegen des Regens bleiben wir zu Hause. Како прилошка реченица, wir bleiben zu Hause, weil es regnet. Петти тип, финал, lernt viel, die Prüfung zu bestehen. Тој многу учи за да го положи испитот. Истото како финал, прилошка реченица, lernt viel, damit die Prüfung besteht. Тој многу учи за да го положи испитот. Како кондиционал или како условна, bei Regen bleiben wir drinnen. Ако врне, остануваме внатре. Или при врнење, при дожд, остануваме ние внатре. Wir bleiben drinnen, wenn es regnet. Остануваме внатре ако врне. Седми тип, концесив. Trotz Müdigkeit arbeitet weiter. И покрај уморот продолжува тој да работи. Како прилошка реченица, со сврзник, obwohl müde ist, arbeitet weiter. И покрај тоа што е уморен, продолжува да работи. Осми тип, конзекутив. Sie spricht sehr leise, deshalb versteht man sie nicht. Таа зборува многу тивко, затоа не ја разбираат. Sie spricht so leise, dass man sie nicht versteht. Таа зборува толку тивко што не ја разбираат. И како последниот тип, адверзатив. Im Gegensatz zu seinem Sohn arbeitet viel. За разлика од својот син, тој многу работи. Како прилошка реченица, arbeitet viel, während sein Sohn faul ist. Тој работи многу додека неговиот син е мрзелив. Сега ќе прочитаме примери за прилошки предлози или adverbiale Präpositionen. Ќе одиме со ред за сите подтипови. Прво за темпорал. Некои од нив се am Montag, nach dem Essen, после јадењето, vor dem Schlafengehen или пред спиење, seit gestern, од вчера, bis nächsten Freitag, im Winter, während der Pause, за време на паузата, an diesem Morgen, vor 2 Wochen, seit meiner Kindheit. Некои од овие можете да ги користите и вие при формирање на реченица. Да видиме неколку пример реченици. Nach dem Essen trinke ich Kaffee. По јадење пијам кафе. Vor dem Schlafengehen lese ich ein Buch. Пред спиење читам книга.
Seit meiner Kindheit liebe ich Bücher. Од моето детство обожавам книги. Вториот пример ни е за Lokalbestimmungen. Некои од нив се in der Stadt, auf dem Land, neben der Schule, во близина на училиштето, hinter dem Haus или зад куќата, vor dem Bahnhof, über der Brücke, unter der Erde, an der Wand, zwischen den Bäumen, auf dem Berg. Пример реченици: über der Brücke fährt ein Bus. Над мостот минува автобус. Unter der Erde liegt ein Tunnel. Под земја има тунел. Auf dem Land lebt es sich ruhiger. На село се живее многу потивко. Третите бестимунген ни се начински. Например, mit Freunde, ohne Angst, mit einem Lächeln, mit Hilfe des Lehrers, ohne Zweifel, без двоумење, mit viel Geduld, со многу трпеливост, auf diese Weise, на овој начин, mit Mühe. Например, ohne Angst springt er ins Wasser. Без страв тој скокнува во вода. Mit viel Geduld erkläre ich es dir. Со многу трпение ќе ти објаснам. Mit Mühe schlaft sie die Aufgabe. Со труд ја завршува задачата. Wegen des Regens, овие следните ни се од каузал. Aufgrund der Krankheit. Dank seiner Hilfe. Aus Liebe. Wegen des Staus. Aufgrund der Situation. Dank ihrer Unterstützung. Aus Angst. Wegen des Lärms. Aus Freude. Dank seiner Hilfe ist das Projekt fertig. Благодарение на неговата помош проектот е завршен. Aus Freude haben sie getanzt. Од радост тие имаа танцувано. Aufgrund der Situation mussten wir warten. Поради ситуацијата моравме да чекаме. Следниот тип ни се Finalbestimmungen или zum Lernen, zur Vorbereitung, zum Schutz, zur Sicherheit, zur Erinnerung, zum Spaß, zur Erleichterung, zur Information, zum Zweck, zur Motivation и така натаму. Например, zum Schutz trage ich eine Maske. За заштита носам јас маска. Zur Sicherheit schließe ich die Tür ab. За безбедност ја заклучувам вратата. Zur Erinnerung habe ich ein Foto gemacht. За подсетување имав направено слика. Следно кондиционал. Адвербиале препозиционен не се типично користени кога зборуваме за услов. Обично користиме во тој случај адвербиал зетце. Тоа ќе го учиме во следните неколку предавања. Одиме понатаму со концесив. Trotz des Regens, trotz seiner Krankheit, trotz der Schwierigkeiten, trotz des Lärms, trotz der Warnung, trotz der Kälte, trotz seiner Angst, trotz der Probleme и слично. Trotz der Schwierigkeiten gab sie nicht auf. И покрај тешкотиите таа не се откажа. Trotz der Warnung hat es getan. И покрај предупредувањето го направи тоа. Trotz der Müdigkeit arbeitete weiter. И покрај заморот тој продолжи да работи.
Следно konsecutiv, mit so viel Übung, in so kurzer Zeit, mit so viel Mühe, bei dieser Geschwindigkeit, mit dieser Technik, mit so wenig Erfahrung, mit diesem Wissen, mit dieser Unterstützung, mit so viel Glück, mit solcher Vorbereitung. Mit so wenig Erfahrung ist das schwer. Со толку малку искуство е тешко. Mit solcher Vorbereitung kann man schaffen. Со таква подготовка може да се успее. Mit diesem Wissen kann sie alles verstehen. Со ова знаење може таа се да разбере. И у ни останаа уште Adversativ, im Gegensatz zu ihm, im Unterschied zu gestern, entgegen seiner Meinung, gegenüber dem Problem, im Vergleich zu anderen, im Gegensatz zu mir, entgegen allen Erwartungen, gegenüber der alten Situation, im Unterschied zu gestern, im Gegensatz zur Meinung vieler. Im Vergleich zu anderen ist er schnell, во споредба со другите тој е брз. Entgegen allen Erwartungen hat sie bestanden. Наспроти сите очекувања таа имаше положено. Gegenüber der alten Situation ist alles besser. Наспроти старата ситуација се е подобро. Тоа беше за прилошките предлози, сега продолжуваме со вториот дел, препозиционал Ausdrücke или предлошки изрази. Исто и тука имаме голем број на примери. Ке започнеме со темпорал, а тоа се im Laufe des Jahres, zu Beginn des Semesters, am Ende des Tages, mit der Zeit, in den letzten Wochen, für kurze Zeit, während des Urlaubs, seit Beginn der Arbeit, bis zum Schluss, am frühen Morgen. Во тек на годината прочитав многу книги. Im Laufe des Jahres habe ich viele Bücher gelesen. Mit der Zeit hat er sich verbessert. Со тек на времето тој се имаше подобрено. Für kurze Zeit musste ich in der Stadt bleiben. За кратко време морав да останам во градот. Вториот тип локал. Некои од примерите се in der Nähe von, am Rande von, auf der linken Seite, in der Mitte von, am anderen Ende von, abseits von, nahe bei, entlang der Straße, gegenüber dem Haus, zwischen den Gebäuden. Am Rande von der Stadt wohnen viele Familien. На раб на градот живеат многу семејства. Abseits von dem Lärm ist es ruhig. Надвор од бучавата е мирно. Gegenüber dem Haus ist ein Parkplatz. Наспроти куќата има паркинг. Третиот тип се начински или модал. Mit allen Mitteln, auf diese Weise, nach bestem Wissen, unter allen Umständen, mit voller Kraft, auf eigene Faust, in aller Ruhe, mit Freude und Begeisterung, nach Plan, ohne Zögern. Auf diese Weise kannst du schneller lernen. На овој начин можеш побрзо да учиш. Unter allen Umständen darfst du nicht lügen. Под сите околности не смееш да лажеш.
Ohne Zögern hat sie zugesagt. Без двоумење таа се имаше согласено. Четврти каузал. Aufgrund von, dank seiner Hilfe, wegen des Staus, infolge von, aus Rücksicht auf Empfehlung von, auf Initiativ von, in Anbetracht von, auf Veranlassung von, aus Sorge um. Wegen des Staus kam zu spät. Поради сообраќајот тој дојде предоцна. Auf Empfehlung von dem Arzt nahm sie die Medizin. По препорака на лекарот таа ги зеде лековите. In Anbetracht von den Umständen haben wir entschieden. Имајќи предвид околностите, ние решивме. Следно имаме финал. Например, zum Zweck von, zur Vorbereitung auf, zur Unterstützung von, zur Erreichung von, zur Information über, zum Schutz von, zur Vermeidung von, zur Steigerung von, zur Verbesserung von, zur Förderung von, zur Unterstützung von dem Team hat viel gearbeitet. За поддршка на тимот тој многу работеше. Zur Vermeidung von Fehlern kontrolliere ich zweimal. За избегнување на грешките јас 2 пати проверувам. Zur Förderung von Talenten bietet die Schule Kurse an. За поттикнување на талентите училиштето нуди курсеви. Следно имаме кондиционал. Например, im Falle von, bei Gefahr von, unter der Bedingung von, im Notfall, bei Bedarf, unter Voraussetzung von, im Falle eines Problems, bei Eintritt von, bei Auftreten von, im Rahmen von. Например, im Falle von schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause. Во случај на лошо време остануваме ние дома. Bei Bedarf liefert die Firma zusätzliche Materialien. При потреба фирмата доставува дополнителни материјали. Im Notfall können Sie mich jederzeit auch anrufen. Во случај на итност можете да ме повикате во секое време. Konzessiv. Trotz des Regens, obgleich müde ist, trotz der Kälte, auch wenn kein Geld hat, obschön sie krank ist, trotz des Lärms, obwohl das Wetter schlecht ist, trotz seiner Angst, auch wenn es schwer ist, obwohl sie jung ist. Obschon sie krank ist, geht sie zur Arbeit. Иако е таа болна, оди на работа. Trotz seiner Angst spricht vor Publikum. И покрај стравот зборува тој пред публика. Obwohl sie jung ist, arbeitet sie sehr hart. Иако е млада, работи многу напорно. Предпоследниот тип, консекутив. So dass wir zu Hause bleiben mussten, so dass nicht arbeiten konnte, dass sie die Prüfung bestand, so dass ich es zweimal lesen musste, so dass jeder ihn hören konnte, dass das Wasser gefror, so dass sofort einschlief, so dass es renoviert werden musste, dass alle ihn mochten. Es war so kalt, dass das Wasser gefror. Беше толку студено,
па водата замрзна. War sehr müde, sodass sofort einschlief. Беше многу уморен, па веднаш заспа. War so freundlich, dass alle ihn mochten. Беше толку љубезен, па сите го сакаа. И ни остана уште адверзатив. Некои од примерите се während mein Sohn bevorzugt, hingegen ruht ihr Mann oft, wohingegen lieber zu Hause bleibt, während sie künstlerisch ist, hingegen mag Bücher mehr, während Saft bevorzugt, hingegen ich spät, wohingegen sie Regen mag, während Fachbücher bevorzugt. Ich liebe Musik, hingegen mag Bücher mehr. Сакам музика, додека пак тој повеќе сака книги. Ich trinke Wasser, während Saft bevorzugt. Јас пијам вода, додека тој повеќе преферира сок. Arbeitet früh, hingegen ich spät. Тој работи рано, додека јас пак доцна. Третиот и последен дел за ова видео е adverbialsätze или прилошки реченици. Подетално за нив ќе објаснеме во следните предавања. Што се тоа adverbialsätze? Се тип на зависни реченици кои ја вршат улогата на прилози во рамките на главната реченица. Одговараат на истите прашања како прилозите. Wann, warum, wozu, unter welcher Bedingung. Функцијата им е иста како прилозите, само што наместо кратка фраза овде имаме цела реченица. Например, на прашањето wie имаме одговор verbessert sein Deutsch, indem jeden Tag übt. Тој го подобрува германскиот така што вежба секој ден. На прашањето wann би одговориле ich helfe dir, wenn du Zeit hast. Јас ќе ти помогнам кога имаш време. Ова ќе го учиме во предавањето за прилошки реченици. Со тоа завршуваме за денешното видео, се надеваме дека ви се допадна и дека дел од граматиката за B2 веќе ја имате научено.